bitandukanye n'ibyo twe dutekereza. Fandesidies aragira ati turamusuhuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh nshimiye iyo nkuru yo gutombora mutugejejeho. Ni muntumikire munyemerere mbabwire ko tudatomboye neza ariko nanone tudatomboye nabi. Kadomo yego bitandukanye n'ibyo muvuga, ndagira ngo mbabwire ko Pyramide ikipe yacu izayikuramo inshallah. Yego abakunze ba APR ibi ntibibaca intege. Yego icyo bisobanuye ni iki ku butumwa bwa Fandesidies? No kuvuga ngo uko nyina busesengura, iyo wamaze kujya mu kibuga wumva ko watsindwa burya ntago wahatana. Sibyo ruka? Tubwizanye ukuri. Uwo tumusiba hakugenda uvuga ngo arimo avuga Fandesidies. Yego niba ugiye mu kibuga wumva ko utahatana, shaka ubiriki. Ntabwo uri umupinzani. Football ni uguhatana. Football burya ni nawo umukino nemera ko ugira ibitangaza byawo. Sibyo? Niba hari umuntu wanyuze mu nzira igoye mu gutwara Ligue des Champions Paris Saint-Germain, sibyo ra? Ariko byatwize ko bishoboka mu mupira w'amaguru. Ku bakunzi ba PRFC, nkuko umuyobozi w'icyubahiro muri PRFC bitangaje. Yego Fandesidies uba hafi cyane ikipe Baraka Muganga. Yego kipe y'ingabo. Nyeka ko ni umwanya wo ku bakunzi ba APR aho bari hose d'abord kumva ko uwo mukino bagomba kuzuza Stade Amahoro. Yego kuko ndibuka neza umurindi wari uhari kiragiye Pyramide nayo yarawumvise. APR nk'ije na Pyramide kimwe kuri kimwe, Pyramide yishyuye. Yego APR kandi yazanye umutoza yongeramo n'abandi barutayizamu, yongeraho n'abandi bakinnyi. Icyo gihe bako nayo yongereye nayo ibitego. Reka ko ni umwanya mwiza gukora mobilisation ishoboka. Nge natunguye na fan base ya APR mu myaka ishize, mu myaka 2 ishize, sitobazana abanyamahanga. So ni umwanya gushigikira abakinnyi, ni umwanya gushigikira equipe, nakazi katoroshye nkuko afanda bivuga, ariko nayo nakazi gashoboka. So ngira ngo ubutumwa burumvikana rero ku mufana wese wa APR yikwicara zingo byarangiye. Ni message nziza ni tombora, kuko tombora munagomba kubyakira kuri urwo ruhande. Ikindi ni byiza ko ubuyobozi buvuga buti pourquoi pas this time tutakina nayo wa mugani ko mwakushize twakinye na APR yikuyemo Desiritsinze ibitego 4-2. Ntabwo APR yagiye mu Misiri ngira ngo shara byibuka inabanza igitego ikipe ya Pyramide binyumirisha iri no gukina. Pyramide iza kwishyura. So afande ngira ngo ni ubutumwa bwiza ku ruhande rumwe avuga ati dufite icyizere birashoboka, ariko no mu butumwa shengo kuba dusomeye yatangiye avuga ati sitombora nziza si umuntu yakwifuje tombo ikipe ko natwe ncyo twavugaga kuko Desire nibo champion sortant no champion titre. Ari ikindi kintu nibo bafite igikombe cya Champions League ikipe ya gisirikare. Kandi esprit militaire ibigomba kuza muri ikipe yabo. Sibyo? Esprit militaire igomba kuza muri ikipe yabo. Umusirikare ntabwo avuga ngo ngiye ku rugamba ndi butsindwe. Kandi ikindi kintu mbona je ciyongereye APR y'uno mwaka je ku rupapuro irakomeye gusumba uyu mwaka ushize. Reka tunavuge tunabyoroshye. APR uyu mwaka hari ikiyongeremo mu bakinnyi. Nicyo ndiko ndavuga. Mu bakinnyi hari ikiyongeremo. Uvuze ngo APR ngo mu bakinnyi muri squad yari yongereye badaro yo gutakaza. Siko twayivuga. Yego. So ngenyeka ko ni challenge ariko ishoboka. Ejo bundi nabonaga niba ari ikintu mbona ndikorera muri APR, abona ku murindi abantu bari buzuye benshi cyane. Nge sinabaje kujyara, ariko ugiye kureba abafana ba APR uburyo bitabire kuri equipe. Nyaboneka abafana ba APR kwa ujumbe kutoka kwa Alhaji no gushikira equipe cyane kabisa. Kandi nkeka ko a partir y'inkera y'abahizi nicyo gipimo icyo gipimo. Ikindi kiniyongeraho cyo ni wo mwanya wo kureba no kubakunzi b'ikipe ya PRFC n'abakunzi umupira w'amaguru mu Rwanda. Icyo tuvuga nyine kuri no mikino Desire, twese dufite amatsiko yo kubona ikipe Champions League ya Afrika kuri Stade Amahoro. Nekereza ko abantu bazaba ari benshi cyane. Ikipe yamaze kubitangaza rero, ndabona na Pyramide yamaze kubwira abakunzi bayo ko round ya mbere bahutumbe ikipe ya PRFC
yo mu Rwanda. Ubushize n'urugendo bakoze rubabera rwiza bahereye hano i Kigali baza no gutwara igikombe. Ati ku cyape tutaca agasuzuguro, yego ni umukunzi wa PRFC, ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo ari tombora iduhaye imbaraga ku bakunzi umupira w'amaguru hano imbere mu gihugu. Simba kuba bitubazaga, Simba yo mu gihugu cya Tanzania yatomboye ikipe yitwa Gaborone yo mu gihugu cya Botswana.